Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henen kasngi ka khat arte de uyayong ka Jalafed Cluster Resources Center East Giant Hills District telah pelong ya ka inter school sports hakamadan kedok muat hakabalai shimanta de kikna jong ki khatlai tli ki school nakal leng kisnong badan marjan bagani ki school hakani kasngi uba leadsli charmang ubadai chairman jong ka Jalafed Cluster Resources Center ulolong kongsan bat uba wamni charmang rembak snong kasnong Jalafed lolong sembur kongsan kiwei de ki balai dan lang hakani kasngi ki kentop your father Gabriel Khaluni ubadai principal jong ka school Serland Secondary School bat kiwei de ki orang ba hakani kasngi wat hapadang ka jingthot jong slap handai ka jile akai klai ben pat long ka bajab habaro ka jile akai ki ba la penlong hakani kasngi ki kentop ya ka march pass ka jing ko maria thong ha ki jingchinga ba per ka long jump ka high jump sack race spoon race ka drill bat kiwei hakani je ko ya ka nam la do ha ka march pass layo banra da ka Senrat Secondary School bat ka Serland Lower Primary School kat bai ka nam best discipline team layo banra da ka Serland Secondary School bat ka Jalafed Bri Sutnga Government Lower Primary School haka drill part ya ka nam la do la jump da ka Senrat Secondary School bat ka Urshini Lower Primary School yaki kusna makani ka sngi la sam do ba leadsli charmang bat Father Gabriel Khaluni
sport man open man go I waman ni kami noi kai penio sup penio tenat ko kamtam ya di kena school waman ki kam kena school man go di kena school hawaman hawala di school em ki jings nang chicken tu kamtam nado ki noi kai nado ko man bay man pa I pigi kena school hamdo chikarmen da pai binne sarvam cha da mariam man ga Lima arfa league school ini hachinong jalapen. Dah apa ini Rabduna go. Lima ketika melek kemari yang sar kita gi kawan cipta le duna. Tahu lah kami tele mau do cikarmen bi. Yang ini sport. Hapai duna bi kami igi nong belai ini sport le do cikarmen. Dah mau do cikarmen wala tele. Kamtam hai tahu ini sport. Kamtam ini kena school. Piraman ni skor na harus sport yang bibo mau match pass. Dia pilih ni kamtam haji atau baga nando ke match pass, nando ke drill. Dia pilih ni bila saya drill. Dah kalau amta manli ni ke sport dia tipi, ke sport entah ke match pass. Dia ke sport na football pun bagi item dapat sport. Pimin man bimstem kami wa yata hani sport la kamtam wa piwi wa pura puti. Piu man bi kena skor wa em gasap patalan wa ye sket wa pura bilinim step kawi hawi pawi skor kamo ba yo man bi doktor yo man bi engineer na ni ga chnong thao ni ba karo man hai joy por ni sport wa ye go upin yo bi gi kam gi jam ni ba lo kulam pura puthi la ye yo ha gi kam gi jam wa khi ukhan do ni non sagawi non pi kam tam gi na skor pi na ti bon benta ha gi kam yo sport wala ka itu bentang atau hak sport gila itu bentang sport itu bentang atau hak kam lagi coba jangan kam
Đây, em thắt rồi. Phải là surut. Goli này. Cái này mày
Merak. Boleh Pak. Ajar